Alo Gamers, napokon nosiš kvalitetan dres. Normalno, zato smo i flopali, zato su i flopali. Da je užas. Okej, ti si teški Barca fan, je tako? Najveći, poslije nekih crnih ljudi. Da. Okej, sad ćemo promijeniti. Ko kak si ti mene za Barcinih five-a-side, sad ćeš ti svojih Bayern five-a-side. Okej. Ja toliko ne pratim Bayern Munich, ali prvo za golmana znam Neuer, to je klasikica. Naravno. Onda drugi, ne znam zašto mi sad u glavi, Boateng. Ne znam zašto mi je u glavi Boateng za five-a-side, Pored Filip Lama. Boateng mi je u glavi, znači Boateng u prime, ono, ne znam kad je igrao, Boateng, to je to. I šta, jednog vezna, zato što ja igram 1-1-1-2. Ok, jedan vezni, pa vi ste ima neke rupe. Ja ću reći Pavlović. Kaj? Pavlović! Pored Schweinsteigera, Alonsa... Pavlović long term, znači long term Pavlović će biti bolji od Schweinsteigera. Onda dva napadača, leva Duksa, Dobro, naravno. the goat of the club, The goat. i Thomas Muller. Naravno. A što sa Gerd Mullerom? A Gerd Muller... A nismo ga gledali. Upravo si, Gerd Muller umjesto Thomasa Mullera. Thomas Muller je overrated ipak, zna se. The goat of the football. Ok, hvala vam.